Wale Wayahudi wabaya walimuua Yesu wangu, wakidhania kwamba watahubiriwa tena. Siku ya tatu Yesu alifufuka. Yuhai leo, Yesu yuhai leo. Wale Wayahudi wabaya walimuua Yesu wangu, wakidhania kwamba watahubiriwa tena. Siku ya tatu Yesu alifufuka. Yuhai leo, Yesu yuhai leo. Yesu yuhai, Yesu, Yesu yuhai, Yesu Mwokozi wangu, Yesu yuhai. Yesu yuhai, Yesu, Yesu yuhai. Hata kazi zake leo twazitangaza. Yesu yuhai, Yesu, Yesu yuhai. Yesu Mwokozi wangu, Yesu yuhai. Yesu yuhai, Yesu, Yesu yuhai. Hata neno lake leo twalihubiri. Hata leo hii Yesu anahubiriwa sana kila mahali kote ulimwenguni, pamoja na vikwazo vya wapinzani. Atahubiriwa hata mwisho wa dahari. Hata leo hii Yesu anahubiriwa sana kila mahali kote ulimwenguni, pamoja na vikwazo vya wapinzani. Atahubiriwa hata mwisho wa dahari. Yesu yuhai, Yesu, Yesu yuhai. Yesu Mwokozi wangu, Yesu yuhai. Yesu yuhai, Yesu, Yesu yuhai. Hata kazi zake leo twazitangaza. Yesu yuhai, Yesu, Yesu yuhai. Yesu Mwokozi wangu, Yesu yuhai. Yesu yuhai, Yesu, Yesu yuhai. Hata neno lake leo twalihubiri. Uthibitisho huu wa kufufuka kwa Yesu ni pale aliposema, nitalivunja hekalu na nitalijenga kwa siku tatu. Na ndiyo imetimia kufufuka kwake. Na injili ya kweli inapohubiriwa popote, ishara na maajabu yanatokea kuthibitisha Yesu hai, akilithibitisha neno lake. Yesu yuhai, Yesu, Yesu yuhai. Yesu Mwokozi wangu, Yesu yuhai. Yesu yuhai, Yesu, Yesu yuhai. Hata
wa Mungu wataendelea